Maikanem Abilin. Tinapalapas, napasamak ti pinaltugan, idi mapansakan ni Rina ti inana ani Doña Anita. Naalad ang magno ti kwarta, ngem addamet na ipusing akadwada. Duamet tinapaltugan kadagiti pulis. Ijay kuta daansong, nangegda iti radyo at dagiti rebelde tinakalaban dagiti pulis. Ket idaulwan pay ni Ansong. Nakapungtot nga rod da ito'y gapo iti pan na kairaman tinagan na. Itagagayem, at 20 tuloy tinubela tayo ana paulwan. Maikanem Abilin. Kasano daytan mang anso? Sika manin ti tudwanda. Sika kano ti pangulo dagiti rebelde anak kalaban dagiti pulis. Dagiti awanan bain. Sigun iti damag. Ti pasurot ni Don Simon tinakaamuan da iti dayta. Talaga karkariton da ka. Mang anso. Para makita. Karkariton da ka. Pues, tutupak ida. Ela, ada ka pa'y laing iti abay dayta, radyo. Dengdenggak, no adda pa'y maipadamag maipapan iti napasamak, Ma'am Carlota. Tipan nakilaban dagiti rebelde kadagiti pulis, kan kadagiti pasurot ni Mayor Simon. Anya ka din dagito'y amapaspasamak dito'y San Isidro. Italaon nga dakakastoy apagtang. Pudnot ako nayo, Ma'am. Malagip ko ni Doña Anita. Naibagmatawan ti dakas anapagtang na. Wen, Ma'am. Kasta tinako na tidamag itay dito radyo. Nasalunat kano anak kaawid ni Doña Anita. Kat ni pa'y Rina nga anak na tinangipan iti kwarta apang sakada kenkwana. Kasta kayam. Naimbag ta nailisida iti pagkat. Apa yan nagsinaay ka, Ela? Jak kailalaan ni Doña Anita. Gaputa pasurot dayjay ti Diablo. Ela? Si bibiyag man wenno saan. Awan bibiyang ko, Ma'am. Lando. Anya ti pampanunutan ni Mang Anso? Awan pa yung tinadakdakamat na kanya. Makapunta. Tainraman man ng dabay tinagan na. Imbagada nga iso ti pangulo dagiti rebelde anak kalaban da. Uwan nga rad. Talaga akar-karitin da ni Mang Anso. Kunak nulinipat dan. Ngam saan? Taiso ti pabasulan da. Sabagay, saan da tayo ang maabak dagiti pasurot ni Senyor Simon? No adda paltog da? Addamat kada tayo. Saan tayo paabak kada kwada? Nagpapan kada giti pulis. No paabak tayo. Sigurado adda kasi pagtumpalan tayo. Ano? Pwede na rita. Iso na rin dati agdardarasunas. Tama nga naman sagmak tayo. Ala, napantan ti kalabaw yan. Munag ka. Tayo dapat matanda ito yung apoy apagin inudon. Hintagin na na. Tama pa anak tumutin iti kalabaw na. O sige lang do. Inak na rodan iti kalabaw ni. Naimbag na rabiin. Kasamat yan ka, ano? Tagit isinalpag ka rebelde. Maala dati kwarta. Salpag kiti. Simon. Di nakasidgan. Panawan na. Apay anak po do ti ulom. May papan ka di iti kwarta anaala dagiti rebelde. Wan. Wala, panawan nakpay lang dito'y Anita. Kaya't kutag may maysa. Sige. Panawan ka dito'y tirasa no isuti ko naman. Amok ka maboribor ti panunot na.
Gapo iti pan nakapukaw mi iti dakkel lagatad. Iso akas jay iti pan nagsasaw na kanyak. Ngambayak pay lang ni Simon. Mawatak no apay akas jay ti Jarna. Mama, sa dino ti papanan nyo? Nakapulis kayo man. Matukanak dito yung mansyon. Iso arumwarak. Inakagpalpaliwa iti balay ti gayem ko. Saan ang mabalin, Mama? Saan ka di ako nadahepe at di tayo pa'y larumrumwar? Basta rumwarak. Matukanak dito yung mansyon. Di kayo rumwar, Mama. Pagsayaatan tayo ti ko nadagi ti pulis. Ha! Mama! Mama! Anyang ni Mama. Natangkan ti ulo na. Rumurlat ta. Ipasurot ko kinimang bay. Mapan kami di kuta da magno. Da kayo pa'y lang ti makamo dito kuta. Asino ti kadwam, Mang Ansong? Nilando. Dua kami amapan. Adda ka di manin ramrambak da? Wen ami. Mapan kami. Taado ti kayat ko adamagan kan kuana. Sige. Aganad kayo, Mang Ansong. Da kami ti rebelde anang kidnap kay ni Doña Anita. Da kayo gayam, Mang Magno. Tidakas na. Siyak ti tudtudo da a pangulo ti rebelde. At adamanan mo pasapul dak. Kasanuitan da ita, Mang Magno. Ammo mi ti numero ti telepono da. Ited mi kada kayo. Tapno, anya. Ammo yun o asino tinang patay iti lakay abak ng san kadi. Taimbagami kada kayo. Ni Rodrigo Quintero, tidak da kamatan, Mang Magno. Wen. Iso. Apay kuma, Magno. Sika, tituduan da pangulo ti rebelde. Nukas tangarod, awagan nyo ti mayor. Ibagam akas katukad ti panagulimag yo, amakam mo iti palimad da. Ibabawi da timbaga da asika, ti pangulo dagiti rebelde. Anya? Weno saan? Pagkwartaan yukit din. Anya pagkwartaan, Mang Magno. Agkid daw kayo iti dakalagatad. Kas supapak ti panagulimag yo. Ngem no saan damang tad iti dakalagatad. Ipalgak yo ti palimad da. Nga isuda tinang patay ken ni Rodrigo Quintero. Anya. Anya? Mang Ansong, kinidnap na Mang Magno ni Rina. Kalpasan na. Insublat da ni Doña Anita. Wen nga rod, nasiglat da. Kapita, adun ti kwartada. Kasmut na kada tayo. Ado ti kwarta tayo. Aglingga ita. At dapay lang iduldulin tayo a kwarta. Tay tinakaw tayo ili ti bangkoy di kabisera. Mang Ansong, tinaudi mo yung baga ni Mang Magno. Umanugot ka. Ha? Amakikapag tayo padakuana. E di kasta. Ad-adapay akong migsa ti pwersa tayo. Saan? Saan ako umanugot iti na italando? Sana bali? Tagpapagayam tayo, met. Kanayon natalawi sa injay kuta da, kas ita. Sa bagay, ha? Ala. Agdiretsutan injay kuta tayo, Lando. Wen, Mang Ansong. Ma'am Carlota, adda kayo gayam dito akin nga to apas at ti mansyon. Nakasaganan tila misaan, ma'am. Mangan tayon. Ma'am, anya ka diti pampanunutan nyo? Dagiti nang patay iti asawak. Ha? Ela, dakkel ti pamatik at dagiti pasurot ni Doña Anita. Tinang patay iti asawak. Wan,
dayta ti pamatik. Saan nga ta nga isuda? Kuwa, ma'am. Anya nga ta? Ibagak nga ta ti pudno. Nagdagsen ita ti darak iti dayjay nga anita. Iti pa nagsabat ti dalan mi iti simbahan. Kasla kayat ko atong paan. Ma'am, pasensya kayon iti day di agundaway. Rumwarak kuman iti simbaan. Idi nakita kadimsaag ni Doña Anita iti kotsena. Kat sumrak iti simbaan. Iso alimiklikak. Kat nagururay kayo kanyak. Maawatak dayjay apasamak ela. Awan pagdanagam iti dayjay. Umay kayo kit din, ma'am. Intay manganan. Amangan no lumami isen timakan. Ala, mapantangarutan ela. Agyamanak. Nayaw-awan ko ti saritaan. Dirumbang amaaman na adag iti pasurot ni Doña Anita. Tinangpatay ka ni Manong Rodrigo. Amangan no ad dala ang apin na tay ti mapasamak. Adda pampanunutam, ela? Ha? Awan, ma'am. Awan. Kanunungak day ta asing-asing ni Mang Magno, Mang Ansong. Anya nga ta no aramidan tayo. At damatenten ka ti numero ti telepono da Doña Anita. Anya? Nasaya at dayta, Mang Ansong. Di kay agdanag. Siya kunti umawag iti telepono. Ami? Wan. Italakyo kanya. Kuyugon ka na sumalog, Ami. Saanin lando? Nasaysaya at matlaang no si siya ti mangipag na iti daytoy. Sana mabalin. No sa dino tiyan mo. Naskan nga dak nga dijay. Duata sumalog, Ami. Sige. No dayta ti kunan. Anya mat na gito yung mapasa iti pagiwarnak. Nariribo kan ti San Isidro. Apay mo tayo na kasto iti mapaspasama. Oy, nandun nga oras yun, kakamsat. At pakulot kayo. Angam sana mabalin. Ngamin, bakit kan lakay kayon? Agpapintas kayo kadipay laeng? Sika bakit? Anya ti kayat mo? Agmanicure? Diyos ko, saan ba mabalin? Gaputa amok, aman nalon ka, awan serbin na. Ay! Opo, kang babae ka? Si kani... Di ka natagali. Apo, kasta tilangam, ligaya. Kayat ko ti umawag iti telepono. Datay medyo nalingad ko ma. Ada ka di amom dito eh? Ay, ada ah. O sige, kuyogan ka. Lando, makamu ka pailaang iti bakla. Kasarsaritang pailaang iti medyo adayo diti ayan ko. Uwi nami. Sige, siya kung ti makamu dito ay sunshine. Sige. Umay kan sunshine. Nagpintas gayam tinagan mo. Ijay tangang sarsarita. Sumurta kan ko na sunshine. Sige. Hello? Doña Anita? Sino na ito'y? Nasayaan? Kasi ka din nakasumbat iti telepono. Anya ti ka sa pulam? Kana sino ka? Doña Anita, kwarta ti kasapulak. Dakkel agatan. Anya? Amok ti palimad mo. Kapno di mo kayat nga ibutaktak ko ti palimad mo. Naskan nga itanak iti dakkel agatan. Anya ti palimot ko ngay magpagam? Ibutaktak ko ti palimad mo. Iti kanito ang binakikan iti dakkel agatan. Kaso papak ti panagulimag ko.
ko. Ada kayo ti akin nakam, iti ipapatay ni Rodrigo Quintero. Anya? Ada iti pasurot mo tinang sarak iti mansyon da. Tap nagtakaw. Tat pinatay da ni Rodrigo Quintero. Anya? Asino ka? Ibagam na asino ka? Donya Anita. Ibagak ti diso apang ipanami ti kwarta. Kat balaagan ka. Sikalaang ti magipan iti kwarta. Awan pulis. Wan na pasurot mo akadwang. Talasalungasin na. Matay ka. Anya? Dungag ka. Kaibagak naman agatad tikid dawak. Kan nakadino, ipangipanam iti kwarta. Katlag lagi pam. No di ka agtungpal iti ibagak. Ibalgak ko, ti palimod yo. Anya? Simon! Ada pagsaritaan ta. Awan panawon ko ita makisaritakan ka. Ada pa panak. Sa tino? Papaya panak ni gobernador. Ni gobernador? Taapay! Kaya't na ka makasarita. Anya? Alah, rumara ko na dita. Salbag. Kasanuitan da ito ya. Sapaintun malam, iti oras di alas 4. Tinako na ti kolara pa nagkita mi. Makamoditan, ipan kolatan ti kwarta akid kidawon na. Ngampatayak dayjay a kolar. Saan amabalin na maibos ti kwartak? Oh, adon a kwarta tinapuko mi. Gapo kadagita at tao. Salbag kitdi! Bart, ang mumunti aramidam no pilang. Masapol ang mapatay taday jaya color. Bili bakmat, madam. Tababay pa'y jay kunayo a kolar. Jak may busisan na sino day jaya. Tinapatag, matay. Tapno awanan ti mangibutak-tak iti palimod tayo. Bart, asidagtan iti biso anak ko na ti color. Madam. Madam. At na nagbalangan iti dalan. Duwata. Nakapaturang ti paltugdak ka data. Oh. Sige! Ipurwak mo dito tinangikam iti kwarta, Doña Anita. Pero saan? Pagtugan na sa'yo! Makirangotak, madam. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwan na denggan tituloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem apilin. Nobela ni Virgie Baclay. Direksyon Jun Ributazo. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y istasyon. Maikanam apilin!